Suntem în era în care tehnologiile informaționale se dezvoltă rapid, dar în paralel cu cele menite să ne facă viața mai ușoară. Oamenii de rea credință elaborează la fel de rapid scheme prin care se fură date cu caracter personal, dar și banii. Vă povestim în reportajul ce urmează despre o companie IT din Bulgaria, care se ocupă de prevenirea acestor riscuri. A fost creată în baza unui fond european pentru inovare și concurență, iar fondatoarea companiei spune ferm că integrarea Bulgariei la Uniunea Europeană a fost cea mai bună alegere. Acum 20 de ani, Ivelina Borisova și soțul ei nici nu-și imaginau că vor avea vreodată o afacere de succes în domeniul IT. În anul 2018 au decis să-și încerce norocul și au aplicat la un fond european care a servit drept imbold pentru dezvoltarea ideii. Бяхме одобрени по един проект по програма Иновации и конкурентоспособност и развихме нашата предприемаческа идея, която на онзи етап беше свързана с предоставяне на услуги, аутсорсинг услуги чрез иновативно софтуерно приложение в областта на защита на личните данни и бизнес анализи. В последствие доразвихме нашите услуги, включихме такива услуги, които включват интелигентни решения за киберзащита на бизнеса, различни политики и процедури, които помагат на една компания да бъде устойчива в тази ера на digitalizație, която крие своите предизвикателства. Au reușit să acceseze 4 fonduri europene de peste 250.000 de euro. Din acești bani au cumpărat tehnică de ultima generație și au creat aplicații și софтури. Е българска технологична компания, която предоставя аутсорсинг решения в областта на защита на личните данни, кибермрежова сигурност, обработка и съхранение на данни. Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, са свързани с въвеждане на информационна сигурност и покриване на изискванията, свързани с информационна и киберсигурност, които проистичат от редица европейски регламенти и национално законодателство. Pe atunci era mai complicat, spune Ivelina Borisova, deoarece toate actele trebuiau colectate pe hârtie, iar în prezent acest lucru se poate face și online. Acum firma colaborează cu 2 companii internaționale mari și elaborează un proiect de digitalizare a actelor de identitate. Mai mult, au creat și o platformă prin care oferă consultanță tinerilor antreprenori care vor să aplice la proiecte ori fonduri europene. Cel mai important este să începi, spune antreprenoarea. Докато човек не опита, никога няма да разбере всъщност какви възможности го очакват, защото когато човек е скептичен към нещо, единственото нещо, което може да получи е от същото. Когато опиташ нещо ново и виждаш, че то работи и то става, съответно започваш да мислиш по друг начин. Истината е, че когато една компания, която е зависима, да кажем, от банково финансиране или е необходимо да инвестира повече собствени фирмени средства, много по-бавно и по-трудно стига до реализация на големи проекти, на проекти, които са свързани с иновации и така нататък. Европейското финансиране е именно една такава възможност фирмите да могат да бъдат, в случая и български или молдовски, ако вие станете част от Европейския съюз, да бъдат конкурентни на останалите компании от Европейския съюз, da imate достъp. În total, Uniunea Europeană a investit în digitalizarea întreprinderilor din Bulgaria 15,7 milioane de euro.